Hi, mucho nang. Hi, mayor nang di Efrosétia. Me quero recapitular lo que nós hasi die activiteit Nederlands. Nós hasi, maneira que nós hasi se man passar sta op, loop, ga zitten. Prebia aqui é moet je daar sta op, loop naar je stoel, ga zitten. Of sta op, loop naar je bed, ga zitten. Dus de caso aqui na casa, vou usar stoel, vou usar cama, vou bisele bij naar een mesa. Na Hollandees ons tabisa loop naar je tafel en ga zitten. Zie? Dus si mi bisa emotionang, kinderen, sta op, loop naar je stoel, ga zitten. Zie? Esta cosa que nos puedo repetir. Lo que nos trata ave también, ave no, simang aquí sorry, tabata letter A. De Nederlandse letter A, el letter na Hollandees. No na papiamento, pues na papiamento se usa A. So, de caso que nota A e da 2A. A. Sakit el letter die skirbi A, el letter die leesa A. De schrijfletter A, de leesletter A. Dus moet je dan sa. Nos honga un wega, escucha, que ora, bota tende el letter A, que bota clap man. Ok? Por ejemplo, mabisa O. No, no sota clap man. E. No, no sota clap man. A. Ups, clap man. La que escucha el sonido A, el letter A, del nombre de gente también. Y Efrosétia. No necesariamente se puede leer, pero se puede reconocer el sonido. Después nos podemos tratar algún 3 letras. Por ejemplo, ap, ap. En holandês, esse aqui está ap. Nós trata de papiamento para o macaco, macaco. En holandês, ap. Na assim, 2 palavras extra com letra A. Termina da visa. Muito nang, você treina na casa. Ok? E ora é éxito e qualquer coisa comunicar comigo. Bye bye. Ayo, muito nang.